Oče, kako da se molimo? Molitvi nam pričajte. Kako da se molimo? Molitva umna, najjača molitva umna. Noću kad se moliš, ti se razgovaraš s istinima, sa apostolima, prorocima, s njima razgovaraš i njih iskaš da se spase duša naša i za sve se mogu da. Svi hiljade metana ja davam noću, da sve se je molim. Molim se apostolima, pa prorocima, a umno, jaka molitva, to je u crkvu liturgija, a tajna molitva, to je najjača molitva. Niko ne vija, ti se moliš, a Bog gdje tajna javi, platite nama javno. Biše neki sabor, svi zemalja, propoveden dovoljeno, a jedan Kinez bio Šangaček u Formozi. To je najveća pobožnost na ostrovu, ništa ne može da priđe. Svi se govori jedno Bože, onda pide, a zašto ti? Pa kaže, dok ste vidiš, ja sam se molio umno da Bog usliši. Veća molitva njegova bila nego svemani. Umna. Niko ne vidio, a Bog stoji pored tebe. To je najjača molitva, a to je noćna molitva od 12 sati. Od 12 sati do 12 do 4 do 5. Za sve. Eto ti moliti, tu piše sve. Po redu. Sve piše. Završim jutarnju, i se tu napavozim, kad treba večernje, pa onda Isuse, Sine Bože, pomiluj me, ima tu redom, pa Presve Bogorodice, spasi nas, ima tu tih 4 molitve, pa onda kanon Majke Bože, Presve Bogorodice, spasi nas, rođenje Hrista, pa onda Isuse, Sine Boži, radosti moje, obradu me, pa kanon Arhangel Mihajlo, pa onda svi pije po redu, ide sve po redu. U tajnosti, eto tablinica, ideš u putu, mada si bio. Ti se moliš Bogu, niko ne vidi, ti Isus, Sine Bože, pomiluj na svako da sveta Oče naš, na svako da sveta Bogorodice Djevo, i ide sve, gdje su dušu, da su u vozu, da su u automobilu, vodi, a niko ne vidi, a ti se moli, čutiš. A to je čutanje, zlato, trpljenje, spasenje, smirenje, duši spasenje, sve što mislimo, nama se piše, bilo zlo, bilo dobro. Sve se nima, sebe se nima. Što ovdje zaslužimo, tam što je dobro, dobro ne čeka, što je zlo, zlo ne čeka. Molitva treba biti iz srca umna, iz srca. Molitva se ide do neba, A milost Božja skida sve grijehove, a to je ovo. Ako nam brata zgreš, oprostimo. Ako mi oprostimo njima, i nema čega, ako ne oprostimo, nama neće oprostiti. Pitam Petar Gospodar, koliko puta da oprostim jednog brata, 7 puta. Ne kažem ti Petar 7 puta, 7 puta 77 puta na dan, ako ti stiže brat oprost. Ako mi oprostimo njima, i nama će da se oprosti, ako ne oprostimo, i nama neće da bi oprosti. Kad je Petar bio na suđenje, grijeh se uzvačio, a jedna osoba ženka kaže, on se grijeo,
Gospodu suđeno. Sveti Jovan Evangelist bio na suđenje. Neka kuvarica kaže, ovaj bijeće s nebo. Ne poznajem na toga čovjeka. Ne. I ode Gospod da Kriste kad nam zapeva Petar, 3 puta ne sad letniš. I kad izašao ga pogleda, sjeti se Petar, ide gorko plakao, da neće i suze lijel, i slunili što mu rekao Gospod. Apostol Pavle bio Savle se zvao. Grne muke bio apostol Jakova, grne muke na sudu. Sušio narod. Poslao u Damask da povata tamo pravednica. I išao sa grupom, i ne ide, i javi se Gospodu ga, Savle, zato me ga ne kusi ti, Isus Nazaret, nekoga ti goni, teško ti je protiv da me pratiš, oslijepeo. Gospode ga bio Ananija u pustinji, u zatvoru, sišao, bio se za Prokopija, taj danas da mu ime Gospoda krstio u zatvoru. Pavle se za Savle, Gospoda krstijana, da nema ime Pavla. Najveće mučenika, najvećeg bezbojnika, najveća blagodat. Najveći, veliki griješnik, on se mnogo kaje, a koji nije griješio, on sebe uzda, ne sosavo sa duša njegovom. Pokajnici dobiju carstvo, siliti koji silu primiravaju sebe, oni dobiju, a što je ovako, to je muka, kroz muku se carstvo Bože dobiva. Širok je put, ima tam kanon, pokajnički to kaže, da vi što piše u tome, pokajničko je čitao. I pokajničko notu. Justinom notu. Dušo moj, jesi to žele, pokaj se za svoja grešna djela. Piše tu, da vidi. Pitali se da ga sišeja, koliko treba jednome gašćanu se kaja. Godine, mnogo da sam malo. 6 mjeseci, mnogo. 40 dana mnogo. Za 3 dana i 3 noće kad ispovedi